الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك وبحمدك عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، ونسبحك بجميع تسبيحات أنبيائك وأوليائك وملائكتك، وبه نستعين. سلام رحمات وبركة خدا لسروة تماشوان هجابة وانت بخير وسر شعباهاتن بر اكران خواد برنامه نورا دلانده جارك دين ام لپیش بروانه تماشوان هجا د برنامه نورا دلانده هر وک هند شوپینن وک د برنامه بوری د جهات بودیتن ام ج كتابة سيداي بديع الزمان بيوين بچوك دخوينن ونها ام جهان بيوا سيام بيوا سسيان وما قسمك ج بيوا سسيان خواندبو نها ان شاء الله دوی برنامه ده جیه کو امانه پیوه امی دوام بکن و دوی برنامه ده خوده بی اری امی وی پیوه سسیان بداوی بکن بقدینن. تماشوان هجا پیوه سیم به آیتا یا ایوه الناس عبدو دست پیدکر یعنی گلی انسانان عبادت بکن کو اف آیت ده سورت بقره ده درباست به آیتا 21 أفينا سري آياتية يا أيها الناس اعبدوا أي قلي إنسانا عبادته بكن. و سيداي بديع الزمان بشتي في آياتي إفادة كربو قوتبو كو هجر تبخوازي فيم بكي بعبادات چه تجارت و سعادتك مزنة فسق و سفاحت چه خسارت و هلاكتك مزنة لفي حكاية يا بچوكي تمثيلي بنيرة قه بدي بفي آواي دست بحكايتك كربو دفي حكايتك يدا ديسا دو حب عسكر هبون هر دو عسكر در كتبون الريكي بشتي ماشي بون رياوان بو دو آلي بو دو شق هر يك جوان با آلي كي وچوبو ريويك عسكرك كتبو ريا چپي يك جي كتبو ريا راستي مگوتبو دريا راستي ده نظام و انتظام و حكومت و بار هبو دورك هبو لبالي ريا چپي جي سربردايي بو بي سلاح و بي تورك و بي انتظام و بي حكومت بو ایجار ما بحث کربو به هر عسکرک جوانا كتبونا مملكتنا چوا لچه راست هاتبون يك جوان حمي تشت خرابي بو تشتيكو لي راست هاتبو و ام لي راست جي مملكتين كتبوية مملكتين لوان راست هاتبو ده حميان ده كيف و خوشي و دلشادي و شهراين هبونا اويناجي كتبو مملكتك يوسا بفي آواي ريويتيه كي مشاندبون ام هاتبونا قسمه كو سيداي بديع الزمان دبي آها اي نفسا سركش يعني اي دي بري خواه جوي حكاية جوي مثال دادگرين بال بنفسا خواه و اي دي خطابي نفسا خودك آها اي نفسا سركش اي نفسا سركش بزان بكو او هردو ريوي يك مطيع قانون الهي يدنجي انسان عاصي و طابع نفسينه. مثال ما گوتبو مینا دوربینانه کو دوربین تشتین دور نزیک دکن تینن برچاوه ما و حقیقتا بمددنا زانین بمددنا درستاین تماشوانین هیجا ده في مثال دجي او هردو ريوي يك جوانا كسي وسايكو مطيع قانون الهية يعني او مرفي مسلمانة او مرفي باورمنده او مرفي اهل تقوايا او مرفي نزيكي خدايا دوستي خدايكو جي قانون خدار اطاعتكاره جي قانون خدار سريد طوينه بيا رب خدك يدنجي انسان عاصي وتابع نفسنا مثالا اوي ريوية دنجي مثالا انسان عاصي انسان عصيانكار انسان كو بري خوش رب خدادگرينن و لگور نفسا خو حركت دكن وتابع نفسا خونا او ريجي تماشوان هيجا ريا حياتي يكو جعالما روحانتي اف رياكو او هردو عسكرتي دا دچونجي ريا حياتي كو ام حمي دوير يدا انها دمشن مشا ما دوير يدا دوير ريويتي دا بردوامه او ريجي ريا حياتي يكو جعالما روحانتي هروك ام باور دكن خداي تعالى حمي روح جواندنا و جوان برسكرية قوتيا ألستو بربكم ما قالوا أز نربي وما روحان حميان اعتراف كرنا لور بدنگكي بلند آنينا زمان قوتنا قالوا يعني وان روحا قوتنا بلا يا ربي
بلي أي ربي مي مازن تو ربي مي ما تو بربيتي قبول كريا أم ربيتي أتا اعتراف تكن يعني أفريا حياتي يكون مرف كتي تماشوان هجا جعالما روحان تي دقبريرا درباست با جعالما روحان أم هاتنا في دنيا دقبريرا دمزل أمي درباس ببن دچه آخرتي أمي هرن آخرتي تماشوان هجا يعني محل مقصد مجي أو مقام أو محل أو مكان الداوية كو أمي بجيجني وأمي الويدري إيدي باري خدينن والويدري إيدي أمي جكرن ونكرنين خوا حساب بدن أو درجي إيدي آخرته يعني أفريويتيا كو هردو عسكر دكفني ريا حياتي كو جعالما روحانتي د قبريرا درباست با دچه آخرتي او توركو سيلحجي او توركو سيلحجي او توركو سيلحيكو مروي ريا راستي لازم بو لپشتا خوكا وي توركو وي سيلحي هلگره او جي تماشوان هجا عبادات و تقوايا او توركو سيلحجي عبادات يعني عفديتيا خودي و تقوايا ده ظاهر ده هر چقا سكرانيه كعبادتي هيا ده ظاهر ده تشتيل برچعوا هر چقاس گرانیه که عبادتی هيا بلي د معنى ويد الرحتي و سفكيه كوصا هيكو ناي تعريف كرن د ظاهر د عبادت بلكي گران با لبلي د حقيقته د عبادته د سفكيه كوصا هيكو ناي تعريف كرن حقيقة عبادت تماشوان هيجا منا نفس ستاندنيه يعني چوا مرف نفس نستينا مرف دي بفط صبمره هر وها دفي ام پرپرج ربي خورا شكر بكن خداي ما ربي ما ام بعبادتي شرف دار كرنا خداي تعالى اف باري عبادتي كود ظاهر دا گرانه لبلد عصلي خود نگرانه كريه نصيبي ام حمد ربي خورا دكنكو ام بعبادتي شرف دار كرنا لورا عبادت حقيقة مرف بلكي جار جار بلكي دوستين خدا هر جار وينا مشاهدة دكنكو عبادت مينا نفس طندنية مرف بعبادت النفس دستينه يعني چوا لجيكي پادشاهك چوا لجيكي سلطانك دريج مرف روكا و بي كرمك ورا حضورا من هر چقاس جبونا مرف گرانيك هبجي يعني مرف جلي خودك هرينا مرف تراشت با بلكي مرف حاضري و آماده كاريين خودك بلكي دمك مرف دستينه لبلي دركتنا حضورا وي سلطاني دركتنا حضورا وي پادشاهي چقاس زوقك مزنه جبونا انسان هر وها تشبيه ده خطا چينه به هر وها تماشوان الهجا عبادت بونا انسان هر چخاس حاضريه وي هنا هر چخاس هناك اماده كاريه وي هبنجي لبلي عبادت دل مرف شادك دل مرف رحتك مينا دركتنا حضورا سلطانكي مگو دل ميجي ده خداي تعالى الميج لسر ما فرض كريه ام اهل ايمانه ام اهل باوريه ام اهل كو خداي خو دناسن و بوی سرفرازن تماشوان هیجا روژه پین جارا ام بلکی دسمیجه دگرن بلکی آماده کاریا لمیجه دکن جلین پاقج لخود دکن هنک جیین پاقج دبینن اولوی داری ده حضور رب خدا دسکنن دست خوا ده حضور رب خدا گرید دن زمان خوا بپیوین کو خدای تعالی امر کرنه و خدای تعالی وی جوان راضی به ام زمان خوا بوان پیوا شل دکن ام جبونا ربي خوا بجنا خود طوين ام جبونا ربي خود چنا سجده انيا خود داتين سجده تماشوان هيجا هر چقاس مروي کو تعماوي نزان به لگوراوي مروي گرانيك دوي کرنه ده دوي آماده كاريه ده دوي عبادت و طاعت ده هبجي لبلي ده حقيقت خدا سفكيه کا پرمزنه مينا نفس طندنيه دفي ام پر حمد و سناج ربي خورا بكنكو خداي تعالى بعبادته وطاعته نفسي بما ددستندن تماشوان هيجا دفي جبو عبادتي حاشا نكو ام شكواي بكن شكايتي بكن غازنا بكن بلكي جبر في نعمتا عبادتي كو خداي ما لما كريه من سلطانك ما قبولي حضور خودك بوان عبادتان تماشوان هيجا دفي حتى جمورة ام حمد بكن ام شكر بكن جوي ربي خورك اف امكان دايما بلي ده معناه ويدا رحتي وسفكيه كوصا هيكو
معنى عبادته ده رحتي وسفكية كوسا هيكو ناي تعريف كرن تماشوان هيجا مرف تشتكي بأصول وبآوايكو لازمة بك مرف جي لذتي دستينة لبالي مرف تشتكي بأصول بك مرف تشتكي نلقور أصولا ويبك مرف لذتي جي ناستينة بلكي ويج مرف رببا گرانيك هروها إيرو هگر خدای متوجه بسترینه لبلی ایرو هگر عبادتا ما جبونا ما گرانیک با معنى گرانیک با روحا گرانیک با دوی ام بزان بن کو ام حقی و عبادت نادن يعني او عبادت با آوائی کو خدا جمع دخوازه بوهی آوائی ناخوا تزانین کو ام و عبادت بجیناین جبر ویکی او عبادت جمع گرانتی یا نا عبادت ده حقیقتا خدا رحتو سفکیه که پر مزنه تماشوانین هیجا مینا انسترومانکی تماشوان هیجا چوا مرف لگور اصولی لانسترومانکی خا او انسترومان لذت ددم مرف لبلی مرف به اصول لانسترومانکی خا هما تلیه خو بسر ده ببو بینه مزربه خو بسر ده ببو بینه به زانین به علم به اصول به قاعده و دمه جغيني دنگکی کو مرف عاجز بک پیوه تشتک جي انسان را نامينه و جي انسان را گران وره گوهداری کرنا وی دنگی صح کرنا وی دنگی هر وها تماشوان عیجا هر وها تماشوان هیجا هگر ام عبادت لگور اصول و بلایقی بجیبینن امیج عبادت لذت امیج عبادت حضور و سفکیه کمزن بستینن لورا عابد لورا او عبد او کسین کو عبادت دکا دنمیجا خودت بیجا عابد دنمیجا خودت بیجا اشهدو أن لا إله إلا الله عابد كسينكو عبادتي دكد نميجا خود دبيجا أشهد أن لا إله إلا الله يعني جوي بيو خالق ورزاق تننا جوي بيو خالق تننا جوي بيو يه چه دكا تننا يه دخلقين دآفرين تننا وجوي بيو رزاق تننا جوي بيو يكو ما خودي دكا خوديتيه لما دكا ديساتنا زرار ومنفعت دستي ويديا مادم هرتش دستي ويديا مادم تصرفها هرتشتي دستي ويديا مادم خودي وخداني هرتشتي او الله ناخوا زرار ومنفعت جي دستي ويديا او هم حكيمة خداي ما ربي ما الله جل جلاله الله سبحانه وتعالى هم حكيمة كاري عبس ناكا خداي تعالى نافك ويجي حكيمة تماشوان نيجا حكيم دوي معنى ديكو او رب كارين عبس كارين كو نلهف هاتي بن كارين كو بفيدة بن حاشا جي صدور نابن خداي تعالى هر تشتي بحكمتك بفيديك دين وجود دكا هم رحيمة هم او ربي من رحيمة إحسان مرحمة وي برا او ربي من رحيمة او ربي من دلوفانا مهربانا إحسان مرحمة وي برا وقتاكو ام دبين أشهد أن لا إله إلا الله كيم ام فان معنيا ببيرتينن ده هشي خدا نودكن تماشوان هيجا جبركو بفي آواي باوردك جبركو مرفي عابد مرفي عبادتي دكا بفي آواي باوردك ده هر تشتيد دريه خزينة رحمته دبينه جبر باوري بفي آوايه جبر مرفي عابد بأشهدا خوزانه بشاهديه بچه دينه زانه باعترافه بچه دكا تماشوانين هيجا جبر فيكي ده هر تشتيده دريه خزينة رحمته دبينه بالدعاء لوي دري دخا بالدعاء لوي دري رحمن لوي دري رحيم لوي دري حكيم دخا هم هر تشتي جا امر ربي خورا سرطوان دي دبينه هم هر تشتي جا امر ربي خورا حمي هبون حمي كائنات جا امر ربي خورا سرطوان دي دبينه حمي تشت جا ربي مرة سرطوان ديه جباء باهوز طافو طيروكان دست بيبكن حتى كفرو تشياء عرض آسيمانا تماشوان هيجا جبچوك حتى مزنا جزرة حتى سياران حمي تشت رب العالمين را سرطوان ديه حمي تشت جوي ربي را
مسخرة أو رب چ جوان بخوازه أو ويدكن أو رب چ حركة جوان بخوازه أو رب چ لبات جوان بخوازه كائنات هبون أرض آسمان دارو برو طيروكو طاوو باو باهوس زلزلة چ بأيدي خدا چ جوان تخوازه أو خداي حكيم أو خداي رحيم أو خداي خالق أو خداي رزاق چ جوان بخوازه بس أو وينادك نبسري خولا نسر برداينه عابد كل ميج دكه دلميجا خود تماشوان هيجا في معني ببيرتينه في معني اعترافتك شاهدية في معني دك بالدعاء لوي دريد خا هم هر تشتيج أمر ربي خود سرطوان دي دبينه خود سبير ربي خوا بتوكل خود سبيري لهم برحمي مصيبتان دستره دما مرف خو سبارت ربي خوا دما مرف خو آويتا حمبيزا ربي خوا دفي مرف بزانكو مرف وي بستره لورا او خدا ستاره حفيظه مرف محافظه دك مرف دسترينه ايماناوي امنيتك تام دديه ايمانا عابد ايمانا انسان باورمند امنيتك تام دد مرفي مسلمان بلي وك حمي و خوشكي و بلي وك حمي خوشكي و باشيان وك حمي خوشكي و باشيان منبع ويركي يجي منبع عقيدي يجي منبع ميراني يجي إيمان عبوديته وك حمي خوشكي و باشيان منبع چافكانية ويركي يجي منبع چافكانية ميراني يجي إيمان عبوديته عبادتش خدا رأيه وك حمي خرابي و نباشيان منبع نويركي ضلالته منبع ترسونكية تماشوان هيجا وك حمي خرابي و نباشيان منبع نويركية جي يعني او مرفيكو لهم برحمي تشتا درجفة درع على سبب وي جبي إيمانية سبب وي ج نكرنا عبادته وك حمي خرابي و نباشيان منبع نويركية ضلالته بلي عابدكي كو قلبي وي بتمامي نورانيت قرتبه عابدكي كو قلبي وي بتمامي نورانيت قرتبه روحني بو با زانبه بي چيه هگر دنيا ببا بومبا و بتقه هگر دنيا ببا بومبا و بتقه احتمالكو وي ناطر سينه وي عابدي ناطر سينه كو دنيا ببا بومبا و بتقه احتمالكو او عابدي كو قلبي وي نورانيت قرتبه وي عابدي ناطر سينه تماشوان هيجا لو را مگو چه مگو عابد دنميجا خدا دبي أشهد أن لا إله إلا الله خدا خالقه خدا رزاقه أو الله من حكيمة أو الله من رحيمة كوفان معنيا دهشي خدا ده قلبي خدا ده حياته خدا بجيه بك بإذن خدا ناطرسه بلكي أوي قدرة الصمدانية خارقة دناف حيرتك باللذت تماشا بك بلكي دنيا ببومبا وبتقة أوي قدرة خارقة أوي قدرة رب العالمين خارقة آمينة وك وان في شك إنكو هواي روحني دكن مينا وان وك شهراينك و دناف حيرتك باللذت تماشا بك بلي فيلسوفك فاسقي بقلب كوجيرة دبيجن عقلي وروحنية بلي لآليك عابد أذى عابد بفي آواي دنيرة دفكرة بفي آواي كائناتي دخوينة لبلي فيلسوفك فاسق فيلسوفك كو نزانا حرامي و حلالي تشيه خداي خو ناس ناكا فاسقك يوساجي فاسقك يوسا بقلب كوجيرة دبيجن عقلي ويرونية لقوراوان دبين عقلي وي فاسقي في فيلسوفي رونية يعني منورة يعني آيدنة هجر لآسيمانا ستيركك بدوف ببينه لأرضي در على هجر لآسيمانا ستيركك بدوف ببينه لعردي در على دبي قالو اف ستيركا سربرداي لدنيا ما نخه دبي قالو اف ستيركا سربرداي لدنيا ما نخه دكفا وهمي وقتك جستيركك وصا امريكا هجيه دمين بوريده د تاريخين بوريده تماشوان هجيه ستيركك هاتبو خيانين لفضاي و هاتبو ديتن جاليه كسين امريكي و
ئێدی خەڵ پڕ ترسیا بوو گۆتبوون گەلۆ ئەو لە دنیامە نەخە کە تبوونە وەهمێ پرێن وان بشەv مالên xwe terk kirin pirê Emerîkiya wê demê ji tirsa malên xwe terk kiribûn lewra li gora wan ev stêrka bidûvî li fezayê ku bi sur'eteke heşê meriv nagire diçe li gora wan ev stêrk tiştekî bêmeعنê ye yanî ev çûna vê stêrkê ev sur'eta vê stêrkê nedibin kontrolekê de ye nedibin îdare û saltaneteke de ye nedibin hukmdariyekê de ye ne di destê tesarrufekê de ye ku ew jî Allah Celle Celaluhu ye belê însan di gel ku hewceyê tiştên bêser û bine însan di gel ku hewceyê tiştên bêser û bine sermiyanê wî di hukmê tune de ye sermiyanê me di hukmê tune de ye û em muhtacî tiştê bêser û binin temaşevanên hêja hem di gel ku meዕrûzê musîbetên bêser û bine em meعrûzê musîbetên bêser û binin îktidara wî di hukmê tiştî ê tune de ye îktidara me jî quweta me jî karina me jî di hukmê tiştekî tune de ye wekî ku dayreya sermiyan û îktidara wî destê wî bigihîje kur ew qase destê me bigihîje heta kî derê destê me bigihîje heta kî derê daireya sermiyan û îktidara me ew qase temaşevanên hêja ew qas gine ew qas hindik e û hewceyên me jî bêser û binin em meعrûzê tiştên bêser û binin belê hêviyên wî xwestek û êş û belayên wî jî dayreya wan çav û xeyalên wî bigihîjin ku derê heta ku here fire ye hêviyên me xwestek êş û belayên me jî dayreya van tişta jî çav û xeyalên me temaşevanên hêja çav û xeyalên me heta kur herin heta wê derê fire ye hêviyên me xwestekên me êşên me elemên me û tiştên ku belayên ku meعrûzî em meعrûzê wan in ji ruhê însan re ku di vê derencê de aciz û zeîf û hewce ye îbadet tewekkul tewhîd teslîm çi qas karekî mezin seadetek nîmeteke yê ku bi temamî ne kor be dibîne fêm dike yê ku bi temamî ne kor be yê ku qelbê wî ne kor be dibîne fêm dike bê îbadet tewekkul xwespartina Xwedê tewhîd mezin bi tenê Xwedê zanîn teslîmbûna wî çi qas seadet û nîmeteke mezin e merivê ku ne kor be dibîne temaşevanên hêja معلوم e ku riya bêzirar li ser riya bizirar welew ji deh îhtimala yek be jî tê tercih kirin riya bêzirar li ser riya bizirar welew ji deh îhtimala yek be jî tê tercih kirin meriv dikeve wê riyê helbûkî riya ubudiyetê ku mesela me ye di gel ku bêzirar e ji daha neh îhtimal xezîneya seadetê ebedî helbûkî riya ubudiyetê ku mesela me ye em behsa riya ubudiyetê dikin riya evdîtiya Xwedê dikin di gel ku bêzirar e ji daha neh îhtimal xezîneya seadeta ebedî tê de heye xezîneya seadeta ebedî ji daha neh îhtimal kesê bikeve riya îbadetê îleh digihîje seadeta ebedî riya fisk û sefahetê jî heta bi îtirafa fasik di gel ku bê menfaete kesên di wê riya fisk û sefahetê de dimeşin bi îtirafa wan di gel ku ew rê bê menfaete bi îcma û tewatûra bêhed ehlê îxtisasê û müşaheda ehlê şehadetê sabit e ku ji daha neh îhtimal bela û zilleta ebedî tê de heye ji daha neh îhtimal di riya fisk û sefahetê de bela û musîbet û zilleta ebedî tê de heye û bi xeberdayîna ehlê zewq û keşfê muheqqeqe yên ku dîtine yên ku derbas kirine bi şahediya wan jî temaşevanên hêja ev ê na muheqqeqe elhasıl naxwe çi mehsûl di destê me de ma yanî me hesadê xwe kir çi di destê me de ma di dawiyê de elhasıl wek axretê seadeta dunyayê jî mîna seadeta axretê seadeta dunyayê jî di îbadet û leşkeriya Allah de ye meriv ji Xwedayê xwe re ji Allah re îbadetê bike ji Allah re bibe leşker serê xwe jê re bitewîne rabûn û rûniştinê xwe çûn û hatinê xwe li gora emr û nehyê wî Rebbê kaînatê tanzîm bike temaşevanên hêja mîna seadet û dilşadiya axretê seadeta dunyayê jî divê de ye ne ku a axretê bi tenê li dunyayê seadet û huzûr
وفرهي جي دي عبادته دي دلشكرية الله دي ناخد في أم هرقاف الحمد لله على الطاعة والتوفيق بيجن ناخو بسرما دكفكو أم هرقاف بيجن الحمد لله على الطاعة والتوفيق جبر طاعته موافقته خداي ما ربي ما جبر طاعته توفيقه أم حمد جربي خوردكن حمد جا الله ربكو طاعته موافقيت كريا نصيبي ما وجبر مسلمانية خوا دفي أم شكر بكن جبركو أم مسلمان جبركو أم هشيار جبركو قلبي ما بفان معنية روحنية جبركو أم عابد أهل عبادتنا وجبركو أم دزانن بيد عبادتا خدا أم كيجان حقيقة بلند تين الزمان شاهدية واندكن دفي أم شكر بكن دفي أم حمد وسناء جرب خورا بكن تماشوانين هيجا بفي آواي ما بيوا سيم بيوا سسيان جي بداوي كر أم هيفيدارن كو خداي تعالى إيمان وباورية كوسا كامل بك نصيب ما داكو أم للدنيا جي والآخرة جي بوسيلة وواسطة في إيمانه بجهجن سعادته بجهجن دلشادية حتى برنامج كدين بمين خير وخوشية ده بخاطره